O te whaatalo whātu I le nei tae au, usimail whaafonga o Talafowala Radio Samoa. Ele I whainga tāona I loa e nisi e le o se tangata fufulu whaamalama o taavale. Le ana iei whaatasi se tasi o whetaula ingo awala I aukilani I saute. I le ata video na whaasala lau ele Today FM o lo mawai le leo leo o fusavili, o lo iei whaatasi ma ilata o lo fufuluina whaamalama o taavale. Ma itala lea li I ana ina le video, o le ana mawai lana ticket. I lea ata o lo o la e ina e le leo leo le huri, o mani rewa lea na leo leo ai, matu I nātu pepa o whaasalanga I ave taavale o lo whao ngā ina telefoni, whaapei lata o ele eini fuspao. Reporter TV tasi o lo moli mawele councillor ia El Filipina o se tasi wa tolu sfulvalu tau sanga o ngā lue o se leo leo. E se sema ele o fia I le awalan whaatau taiai ngā lue ngā le leo leo. I le manatu o Filipina I soli tū la fono lea ngā yoinga na whaia. Ma sa le ita tau lava o na whai, ma olona papolenga. E ono se ai ma le whaawinga ina e tangata lautele ai mai seoro lātou tali tonu I au na ngā leo leo. Tali mai ele matanga luengo leo leo ma ioe, ele isa ole suyo ofu le leo leo e whaafolingo I o se tasi o tangata fufulu whaamalama o taavale, ma ole a foe ole a leto e tupu. Ai ile to atele na whaali fina ngalo I lunga o le social media, o lo fesili umai pe aisea na whai ai lea ngā yoinga. Ua toe sui le tonu o le solo te ele au whai ngā luenga le Auckland University of Technology, I le mai asau o le tala e whaamalo lo le tu mau mo le lua vai aso, toe le aise totongi. O le so le na filifili ai le uni e amatai le lua vai aso e le whaailoa I nai whana wa o ngā whaai unga o tau mawhainga. Peita ina tali mai lo le university e malo lo toe le totongia, whaapu upu uloa ma le umi o le te. Ua suia mai ai e whai ai le so mai le tū lai tasi I le lima I le afiafi, ma o le a fwoi o le atotongi umai tū la nei. Mai le university o se suinga wa sawai le mai au whaatala noanga ma feuta na inga na whaia, ma o se whai unga tonu fo I lea, ia awai ne I tau mia fua tongi po o le makaina o mea o ngā whanau, ona o le te. Ai mai le so upo le uni, e le o malia I le whai unga wa iai. O le te ele nei o lo whaatala sanga ina I le au whai ngā luenga le CEO lātou tutongi I le valu pasene. O se aso pu e le ngata mo le au whai ngā luenga le Auckland University of Technology, ai whaapea University Waikato, University Wellington, maisi I Aukilani. Ua le ai mai le Bunnings I New Zealand nei lātou te whaao ngā ina le te konolosi fou, le e whaamaoni ai fō linga whaao ngā ai cameras. I au se tālia o le waso e sueina nei le whaao ngā I le Bunnings whaapele whale o loa le kei maro lea suinga fou, ma o lo tau fia mo se taimi le tū mau, ai sue. O le tala me le Bunnings I au se tālia, o lea sa wa ai e whaao ngā ia I loa ai tangata ua whaasao na toe ulu whale I whale o loa. Ma au fesiri ngai lai pa anga whaatau o le Bunnings I New Zealand nei le ono whaata ita ai I le suinga o iei au se tālia. Ua whaamaunia mai le sui al pūlenga tau ala mai tala ale le tio New Zealand. E le o whao ngā ina I whale o loa le Bunnings I New Zealand nei, ma e le o iei fo ise fuafuanga e whaia. Ai le kei mari New Zealand nei, le aini moli mau whaamaunia na mau e tala fōu e loa ai. O so engolo o whaia nei au se tālia wa whaia I le mai a whaasea o se tasi o kulupu, o lo o tū mālosi mo tangata whaatau e ala I le whao ngā ino ia mea po eata e whaamaunia ai fōlinga. Wa pālota le au whai ngā luenga le oranga tamariki e solo te e mō lātou totongi, whaapea le te leo ngā luenga whai. O le unga leo wa iai, ona o le fia I le ofo na tu ina mai le pūlenga ma o leo wa te ena le au whai ngā luenga. O lo o tū mālo se le uni le Public Service Association po le pisa a. O lo o finau mālo si le au whai ngā luenga I si I totongi, ina I o ngā tasi ma le tau ngā tā o le soifuanga wa iai. Ai I ngā luenga o lo o whaatala sanga ina, le lango a walo lātou saunga le mu. O le aso wharai le luas fulma le valo le masina le nei o ke topa, e te ai mai le tū lai tōlu I le lima I le afiafi. To so o ai le isi le aso whao November mai le tū lai tōlu I le lima I le afiafi. O le isi le aso tofi se fulo November mai le tū lai tasi I le lima I le afiafi, ma le aso muli o le aso sfulu valo November mo le aso atoa. Ma tala whaaiu, le fia le au whai whaatoanga le mālosi o le mālulu wa toe sau nei. A o fia ni se a sia le South Island o na o le mālulu. E le o whai ngō fia le au whai la fumanu le toe sui o le tau, e pe ona amata moli mawina mai le tai o na nafi le to ulu o le aisa I nisi o vaenga o le South Island.
O le so le whaape whaawa waiona mālosi le aisa to ulu, ai mai se le mālulu i le telo vaengo le atunu. O se tauele o tutusa mafuafuanga le au whaila fumanu. Ai mō tā whaonga mātua mawhana o le neitu uanga, e fōlinga mai o le toa tele o leolo o whaao ngā ina le avanua e fia ai. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.